Böre Arıslan padişahtan sarıklarga başlık bulurga rizalıq sırağın. Әмманың юлына түлкі арқылы түшкен. Бүрінің үтеніші хақында ana Arıslanға, патша бикеге де жеткірген. Arıslan әлбәттә бүрінің қан үшесі zalimлеген көп іштен болса керек, тез генә бүріге бұл вазифаны бермеді, текшіріп қарарға болды. Мұның үшін ол юлбарыс, фил, қабан, доңғысы кірі хайванларыны қаршына шақырып, сіз бүрінің нешікті білесіз деп сұрашты. Әлігі хайванlar өзлеріне бүрінің зұлымы тимегенлікні сөйлегеш, Arıslan бүріні сары қабзарына башылық етіп қойды. Не қызғаныш, сарық фикірінгіне сұраушы болмады. Тышқан Arıslan yanına келіп, зор хырмәт білән башын еп, яқын тирәдә бір ағашты бәне ұяларға рұқсат сұраған екен. Ей падишах, сен орманда ең күшлі һәм ғайрәтлі бір зат болсаң да, сенің тауышың бүтін жануарларны тітіретірге жетсе де, келешекне біліп болмай бей. Кім біле? Бәлки мен шушы қадар зағиф һәм күшсіз бір мақлук болсам да, бір вақыт сізге файда кетірермін деп үтінген. Arıslan tışkanның bu sözlerine gayet aşulanıp, sinmi? Ey kızğanı canvar, kit, yoğal kuzanından, tiri vaxtda tizrek başını alıp qaş, yoksa men seni dünyaya kilmegen şekilli ütermin, mina Arıslanğa fayda getirmin degen bula bit, ah edepsiz nerse deyip, bir katı gayretlengen. Tışkan miskin bir arkalı bilen can qıtqarışın qaşıp, көзден de yoğalgan. Lakin Arıslanның bu təkəbbirligi boş qalmadı. Bir vaqt ol özünə azlıq əzlərə şıqqanda yalğış avşının ölənlər arasında bağlardan qırğan avına eləgə. Mında indi ökürünün günə faydası yox. Miskin Arıslan ne kadar tartılsa da, yılqınsa da avşının tabışığına bulub qaldı. Anı şəhərə alıb qaytıb kişilərə göstərir üçün temir şitlikə yapıb qoydular. Arıslan şitlik işinde tege tışkanını isine düşürdü de beyt. Lakin son indi. Eğer tışkanğa rahim şefkat görsetken bulsa, tışkananın jiplerin kemirip üzüp Arıslanını beleden qutqargan bulur idi. Kıyığa tükürme, bir vakit su içerge kerek bulur deyip bilmişigine aytmiler şu.